bliba ma hin. Hallo, fáilteamh agus mór an taing son uig chealtain as an MEd. Is mis Anna Thurkel agus mi stúdiche in MEd. Sto in Clàradh ha gwiacing gyf in Jew. Agus yn tosnoch brin mi hin in MEd agus G na hana loib. Norsyn brin I rodi nethercut ste áirithe ik in tol voor haun agus otje in MEd agus brini ne modulen canan ha againn mar faart gin in MEd. A sin fortnach gewil GS obanach ha janu in MEd in bliane Clàradh agus siat Ellen agus Diane ha nan teacherin an den film MEd Gaelic agus had gyfi brindling me cwirish ha coloch fi gwber in MEd. Agus cwtioch ik jedych in Cheshang bi in coramawn cystion chwrorin ma ha cystion sabiaku men in MEd no me fi gal parst an y jwnsach yw'ch profesiante. Ysg, mar ha fisakin ha teacherin fémach skillen agus jólas sáirithe an the teacherin an den MEd Gaelic agus an the Foghlam Gàidhlig fémach skillen agus jólas sáirithe agus ver chùrsa jonsach profesiante mar in MEd taich I teacherin lichne skillen sin. Agus sé chùrsa jonsach profesiante ik ire CQF hunviog, ik ire meisterach ha san MEd. Agus ha torst korum de hitcherin de skillen lichterach as a Gaelic lisachug. Ik nu naam sa ha torst gaif korum in fiksche agus jólas Foghlam Gàidhlig agus jólas chikish bogi lisachug. Agus machine hashmi gamas skillen agus jólas lisachug in daghoed. Ha MEd frikerach son teacherin ha Clàradh is een GTCS fi me tu vi Clàradh son eerte se goed day. Agus ha frikerach de teacherin ha gobre draasde an de Foghlam Gàidhlig. No han doele vi gober an de Foghlam Gàidhlig as naamli Tsjesk. Agus fi mi skillen vi ik teacherin met ha as a Gaelic, fi mi kommes as a Gaelic viachte ik ire bi ja no na starste in CEFR. Agus kutjoch fi mi unje vi ik teacherin hon. Maar huwelijk toe, agus maar haar hule koersele ha ik ire meisterach ha opper na loib. Agus kan ik gefemer het keer na koik oren via het geldschichting son opper in MEd. Agus bebarach ik missie. Gaan je koskeshin, gaan je moer aan koskeshin na loib. Ha heet na kieshin feir le rialtas na chalappe. Agus mar sin gaan je kieshin itcher acte tri feir son parst jaal san MEd. Ha de leorichen agus na peperen vis nochguch program ule riaing leine. Fut de leorichen na varach nog me haskeri ach geneem schutten hianu ha hulutjan riaing geef. Agus nun choskish ha na loib sin Gearran ik tosioch program agus ik tosioch gach bliane academicach. So mi sin un genu gach bliane ik Sabhal Mòr Ostaig am san tultin agus biakef pein rist ne koskishin shul agus ache furig feir san Gearran sin. As ha aachkin furig die againn een waardig ik Sabhal Mòr Ostaig agus ha prís recente
awn son had chicken fwrich sin. Bríní mi bican man in dói oprach ha againn ir an MEd. Ha fór chwch gen y program ir y lífricach air-loidhne agus ir aster. Mar sin fwt y dwi skeitje as yn sgir againn agus fi lengting program ir aster. Agus yn Jerry hechking eurioi ha againn san sy'n tultini ha sin ag tosioch program agus sé jo chorma ha sio cynioch ydych yn sgype chikisk agus na teacher yn ile ha gufi lengting program Clàradh. Ha cynniwch awn i'r leine gach sechking tron da semester agus sé jo chorma ha sio cael yn ianw Rish yn lwch gwproch agus rish na teacher yn ile ha gwbryd ni'r ir yn MEd Clàradh. Ha súpajoch na boib, ha ober yn ochgach gach sechgin agus ha dulich gach collegiog agus ha yn collegiog acw son yn opet sin ianw agus mar sin fwt dw fi gwber i gynaster ac at hyn tron y collegiog sin. Ha sin y mochel gylior dwrd yn ile y dol nŵr behe sy'n trang le ober skole y farach i'r ober yn MEd. Agus sé jo chor yma hawn fi gwber Clàradh i teacher yn ile. Teacher yn ha gwber an y Foghlam Gàidhlig agus har son ysgilynach gehyn y lisachig. Nisht ha 3 dwysyn yn lwyb yn MEd. Agus ha sisgyd creatures nochgach aanskach bliane, me chwrystw criach hiet bliane. Jo chestienis iergeemnach an de Foghlam Gàidhlig. Agus me chwrystw criach da bliane, gymach le diploma an de Foghlam Gàidhlig. Agus me chwrystw criach ne 3 blianich geleerd, gymach le céimmeisterach an de Foghlam Gàidhlig. Agus ma hau geri fydw bliane no galamach idir nyn dwysyn sin, ach fi mich son gycwrwch siw criach yn MEd tyfystau coig blianichen. Agus hi sio ne 3 jiffer dwysyn, agus ne cwrsichen no na modulin ha againn mar farst genne dwysyn sin. Ha da semester awn, agus mar striche ha oper awn na varis tich sechgingen agus noorsyn collegiog son mesig ianw. Agus ha as a hiet bliane ha da fodul againn hieter Foghlam boekie agus tokal canain an y suiachig min chananach agus doien chikisk efachgach son boekig an een arinjoch vierstach Gaelic agus ha in da fodul sin gemoor y boelig na roilachgin no na doien oprach ha againn son canan hikisk tro chusper. Agus kuchach rwy harish hiet bliane ha chùrsa awn ha stieche skillen Gaelic lisachig as brini rodi men cwrsichen sin. Aansyn darna bliane ha an semester hun ha cwrsaking ha boelig cultur fed anje agus ideolas canain an y Foghlam Gàidhlig. Agus kuchach ferile ha coed mar fys sy'n cwmal taig ri gach nech jwnsachi. Agus riest ha cwrsa Gaelic yn nochgwch as y fliane sio ach tug awn idir chwrsa sin agus cwrsa ha coed stúrach jwnsachig an y Foghlam Gàidhlig. Agus heichagad tug gi yn cwrsa sérleit. Agus an sy'n tresaf bliane ha sy'n gymor y coed ransachig nech clechgi,
practitioner inquiry, agus ha coram ag na holaní scrútach agus fransach ghéanú iad an tuach gach gehín, agus críoch a chud trachtas a ha stíte iad an suach sin. So sin crúch a ha iad na trí blianachan as na tífar dúa sin a ha na loib. Nist mar a thualachtú ag cúrsa ag program ag iad a meistearach go mí orstanach ha mesach na loib ach ha sin gomór son gobí mesach fémal gaibh nuair nópar agus nuair bethe láig mar hitcher an na Foghlam Gàidhlig. Tron in da semester ha acu rí blog a scríbach a chud is siú an áist iad Brightspace sin in VLE de sin clescach tufstoi Sabhal Mòr Ostaig ha acu rí blog a scríbach ha stéite iad gríabhan a réinsiúch deachcin sin agus ha seo ma son scileann scríbí Gaeilge lisachach gmatrík chanil mór an choraman bhí ag teacheran scríbach academic chéanú as a Gaeilge agus sé dói maithe seo iad na scileann scríbí lisachach mis deanú mesach firamal. Cuiteach ha ag na holaní rí taispaníon gurrid dích minút a thuirteachad agus jo choramathe seo scileann labhairt lisachach. Cuiteach ha astian agus ascin rin scríbach, poster rí deisachach agus itarhengachach agus gríabhan lévi agus scríbí rí gheanú son na Modúlan Gaeilge. Agus ha na mesian seo ula trúbhí an na Gaeilge agus thuirtgéib coram na scileann Gaeilge acu lisachach. Agus Joshú tuigech fistrachaí an mharach lín againn, me héit siú me gosclas siú mharach lín Sabhal Mòr Ostaig agus me héit siú go Ionsich, hí sibh fad a bhfuil cuasaichin for chéim cuasaichin postgraduate agus borcaí siú fistrachach man an MEd sin. Agus fud siú fisa churúcam ma ha jacuáin ma ha siú borach bekend stúd le íortas churstaich fud siú fisa churúcam agus vid mi taich gaibh leis sin. Nist ha ma ha chéistin sabiacu fud siú in cúd gan chat agus hic sin jóga ag tíirech in Cheshaniaking ach ha minist dalíri rodi brín na Modúlan Canan ha cin mar farscin in MEd. Ceist mór an tain rodi. Gaf má leis go. Nuair a bheits mé gopur cólara bhí a chùrsa seo, bhí mé caiineach ag má microfón a churéh. Ceirce leo, is me sé rodí nedarcad. Is mí ungin na háirí cin ag Sabhal Mòr Ostaig. Agus ha mé bhí gopur a chùrsa seo, chanil a chùrsa bhí ruí ach fat bliana ach ha mé hínas anna bhí gopur fat bliana na gáanis chùrsa a coltach rí seo chenne cuiteach. So na Modúlan Acamsa had a gaú an Gaelic san luch Tsekish a hún agus a ga agus han dábhádal a lentin a chéile so a hún stoch go bhfuil sin san dúine a hafeachgan go bhfuil son tar grammar a dhéanú as hat a bheisteach Goethe agus veget de Noorse cumladal agus a dhéanú Gaelic san luch Tsekish ga an darna bliana nio Goethe tú táisechug le Gaelic san luch Tsekish ga a hiad bliana ach bis na cumul cárad níon sin ag táiseach na bliana mis táisech a cuasa fiach Henry oprich gemaach dé an fit de sear gaise dé ves a gopur gaifse. Well, so dé ves sin a dhéanú an brein na Modúlan sin well
Bhís na coir grammar na Gaelic, so gach chabal collegiag, bhís na gopad Jeffrey Pine grammar, bí ecursí chan acu rianú, run a chlas, agus bhí na freckerstan acu cúteach, so bhí ceirsteach agur nopper hain, agus nuair sin ann a chlas, bhí na dulsteach an barach daineach den fios, a dul hair sér ecursí chan, a 3 míad rutsan bí a bheit dúlanach nó nach roise bullacha tuig sin. So cadam a bhí go cólag le teacherin éile bhór fug na dúcha na peingin bice sin. Bhí sin cúteach go coir lítrachuig, bhí sin na coir gnas caint de Gaelic nó Gaelic Orthographic Conventions, GOC, mar a bear a sanje a bhórchuid bhí sin na coir sin. Agus cúteach bhí sin na coir rúpach fuamneachach cúteach, mar farstin na chórsa. Bhí líon an Jeffrey rutan sin, ha sin na gamas skillin hain a leisachag, huv misnach a leisachag a huv gramad agus lítrach agus éile. Ach cúteach bhí sin na coir mar a suring gut na skillin seo heikisk den chlán an sa chlas cúteach. Or sé sin ungin na dúlanstoch is mó a ha roin an dras a bhí leisachag skillin canan ar scolarin. So ha sit mar farstin chósa cúteach, ha seo jónsachag cimime na suring seo a chud an gníomh an sa chlas. An oper hain, well, shall mi gaibh an drasta díach lasa díach exemplar, share screen, gin ungine, so be leor an bec acu gach collegiag, mi chanju gach pein grammar, maar de exemplar an tusho genneseach ac in seo, so chiisih, at al hadde sé na rieltjin, so rutten mar seo eich in genne, ha mi geintjoch, a ga hoor het aan ze Gaelic. Barach exemplarin le Clàradh, so kuch in teacher in haar na cursie kan show you hat de graag gewellige ma fame gewoon de joren show achte bit kan kumel fasker live als hat de goper aan zijn glazen goelige grutten maar exemplaren achiu maar exemplar ha mi wie fiach en rewritten kohengoche ri skull kaintch dat is tu eerst een glachtig een gedaan maar doe in een verre ha show doe burger en kutjach gewoon maar graag nuair sin CEANGLAICHEAN, so has er some barach lewe genu, goedig se vi koi ans na leorich in show, no na larach an lína ha show, a CEANGLAICHEAN aan, some gach pein grammar, some de gníomh an hain, hiu and show, mar exemplar, gur me fiachan ri, rutkin cocheng, so rut was clown a gram, mar exemplar, gunnig ni, hybrid tuv, so rut was de gram, sa glas, Torst orst of smaintje me en Jenny written ha kerst na kar. Notion be peace levy akin gach shachin. So be na koi is peace and leechet. Skrif kutchikin de feper neach ha show uren en she peace neach give a sound uren en she peace skrivik farm all of a sound. So be shin kutchig was no per shivet la Anna. Agus noor sin a cumul tá etterhengeig. Bhí sin sin upper etterhengeí gach collegiag. S man hiisih gan a roate agus dúnen ha steekte rutte in a gote go bhí fémal an sa glas. En dachuit rut a bheits aket ri skrieg mar exemplar leacher. Njo chars rut a bheith aket ri etterhengeig stalte. Dan bik tú op de project no eile. Leis na etterhengeían, bhí sin gan cuair leine. Blog, agus bín chum gach allanach a bhí cad chaco beach oper cacha chéile, san chuirsnach sin a brasnachach. Cúteach bhí miise a cúd asvallig hookah agus chanel exemplar gin asvallig sin acamrí live an dras ha mi dulich achel. Bhí mi tug stoch a pein no ga agus gin ceango den oper a hasin a bhí genu. So ma ha brute genau idir bhú has de gope, bhí gin ceango a as den rutten a reinsin. No, stoch an bhí rutte in a toko cean. Well, an pein grammar ha seo bís na coit déir haast an bliana. San cá amach trí smaint, oké, ga dúr mi ag a kerst an trip seo, ach
mi gawnsacha sin haast tro na chùrsa. So seo exemplar de seo, dúna mi seo. Gan leis go. Dí ha cutamach mana chóir man model na seo. Na mes, so bí gopur tron leoran sin gach collegiaag, bí clás againn, bí sin na caiir differ exemplarin, bí sin na dal tron leve colleg, bí sin na bríméin na hetar hengechéan me bheitsúne againn cúteach gan san úne ha sin. Na mesian a han luid na model an seo, mesig a hún, tashbanig. So bí acu rí tashbanig gearrit 10 minutes a gait a bríméin úndin na feingin gramad in de chuid sin. So chum I ríist I gaibhse bhí dó arás hada sér úndin na feingin gramar sin, dúna céintseach go bhfuil go thuc sin go cearst, agus cúteach bhí smainte míon sorsa caint a ha ceangóte ri bhí bríméin gramad, gus gan bí sibh a tócail ar misneach a thuh bhí bríméin gramar leis na scolarin, agus an darna bheisig, an darna mesig gab leis go sé gus gan bí sibh bí acu rí pís etar hengechéan dhéanú agus alt nó ga ha gerit a scríomh cúteach. Agus bí mesig sin bí seachcin nó 10 láin acu ar son nun rutan sin a dhéanú, agus bí sibh dhéanú thuúir sin ecin taí. So mar a thuirt anan na betraie leis na mesian sin, chanán míana bhí cears nó ceá a hat míana bhí tors na chum gaibh a bhí a lesacha ar skillin. Agus gan bí cúteachcin ag an túbhéile in na chamara ann a bheits deánach bhí coid ar nopur agus tors cóirle agus stúdú gaib thuh an ursta sin. So thuh na trí dábádal hacam se ha mí géirí gan bí sibh ferachcin nas cóirstala, nas misneachla agus nas cumasíche míon ar cumasan cánan ag deireadh na model an seo. Agus díreach únra déile ar nach de thóg mí sé go bhfuil ha sin mócha gan bí meschachuig de dúine ach íon ans na clásicin seo, agus gan bí sin a fiochan rí féimlach gan gach ólanach a recorst chomá agus a sudín. So rilín sin ha mí cílachuig, stoch gan bí stoch go bhfuil muoin sin agus sé cúteachcin le Gaelic ban glúna hunnet a chad a réinú clás Gaelic a riamh na de bhíthe chad a réinú Gaelic san scáil nó ag an óthaid. So ha géirí bearn sin a líananig mar go big cimar a hasisiú gopur ar péipil. Stoch gur é cúteachcin a jansich na Gaelic san scáil a hunnet, agus ha bhir san tócail ar an jansachug sin mar farstin na chùrsa hasisiú. Stoch a gur é cúteachcin ha a tsekisk cúspar troféin na bearlan drast a hunnet, agus ha san pluas at na Gaelic, so ha san opar ar na skillin canan agus refresh I dhéanú ar mar go big. Ha sin gach differ sorsa dúine tían ar a chùrsa hasisiú, agus bí na modlin seo a frekarst ar gach dúine acu. Ok, sin a é bhuam san. Mór an tain Roddy. Ach a ban socha ma ha céistin acu chatbox an seo. Glífa, mór an tain Roddy. Ha mi dochs gyda sin fémal gaibh an na bhí torsgaibh. Bican a bharach fistrach I man modulin I hacin an can Gaelic mar farst gin in MEd. Bist ha mi dal géri Ellen bican againn mó chuis ha colch a bhí gopur in MEd. Ellen a bigtu Johnach bican againn. Siúd, is mis Ellen, is an a donation a hami, agus hami iddo bhí checkis fat 3 bliana. Yn dras a hami gopud ag Bunsco Gaelic Glendal, awn yn Glosachu, agus hami idd opar ianu ag hiad ira agus darna ida ach yn dras a hami gopud ag yn darna ida agus ha clasa seach ach gom sa sgol. Fe mi socha aatjahig, nur a hosig mi iddo chwrs a sio, fa mi cadad yn dul gan fig mi chinawn, janu a feistrach, caran a gopud ir son na credit chin, a gopud ir son yn chest yn is ein, agus can dul harsir na 3 bliana son an rut einig in jedig ach féimi mi ra
is J seachain nó ja a bhí éidir chursa héin bhla stocha go fémal sa bheit na rutain a bhesin ciúntaigh agus socha fémach sa bheit mi héin an seirse dúntaigh professionte a hásin agus a háí ein an sa bheisteach. A mis muntjin mar teacher in ha fesach of ule geveel film ter wie Gaelic gemaakt dullenach udenin. Gemaakt tri ha mis muntjin hasin a checkis, hasin Januar Gichel, a hasin a koperstoch is unish tor studig, tor jolis an begorgen vi koper marsin no mar so, I guess ha mis muntjin stochen nach heel fesakin udenin, o kursana hasin Janu show na hasin Janu, J hasin a gamis eith. J niche in mean stoch a leichin ounce na skilling Gaelic and scholar. I guess Keisha mar show, I guess fame me gra run a hoshik me the chursa show. Haru really freckerston acham yin short Keisha show by me. Jana Muichel a fechen ik can scholar Jana Muichel ach hanuru ho mean ho female so han chursa show either vi hose a huv a levig na hulch academicach. A scrút ignication show a vis muntjin eith J begorgein be Januar and Foghlam Boki a veil sin a Janu show catch and budding gain less a heg. I guess dirach a vi fein an column vi su college teacher ele vi geisach vi na bechen achgasin vi geisach vi sin jolas achgasin na doin oprach achgasin na doelen ha an ans de klasken achgasin a huv na Gaelic I guess a huv Foghlam Boki I guess stoch a fuskali and lot of caller. I guess a nourishing Karen na curna bechen hain an an kale tron and skrive janu. I guess a vercher sin a hulu sin janu trovi in the Gaelic. I guess codum ele ein a brin ansa Gaelic lelu hoprach ele. Ik either go my profession te, you know, ik arst either a hashin Karen gope dit. So yeah, ha either be early female gosa hu sin. A huv na doelijn a ha an ha mis mention stoch be fes akif je han gosige shed unya haun mar hurst an she keher uren stoch a hicha han gachchain I guess hashin ulu gematrang I guess famation and unya a lot of kerson chinayanu mar she gosige and doelen is mo a either vi akam le chursa ach femi mi gra gevel well hi rut han the lucho pragmatikshach ma ha rut the tacherstik in skull I guess no hashachen an hanuring it Rutten janu be had tikshach is be studying in rutten and glues at gishach and ele. So ha supel chachau na hufshin. I guess and rut ele gose she ha ho ingenach haroi ho dollars of me and dul a huv maration plum better go operiano can jellychach in er just in your Jan Rubek levig. Va ho ingenach go nach ro ho deriv and levig shin a janu. I guess hashin either be ma gos hanyel go Jeff go mahami leviger matin chisahanya or an the rutten hashin levig had ho inch noch I guess female hashin for the gose. Ach be doi oprach a hole dunya ach ose ge haro ho dollars of me and dul a huv olach oprach I guess kimmer of me jelig dish. So shig girach shin the dragon va orm run a hoshik me huv unye and blue show ha class Gema more, gema doelnach ervi akam. Ach, van mi hotel gin de hoshik me the chursa. I guess chutchich en cursa gemor me le class deriv le olach oprach. Or the yun sich me tor ritten me een Foghlam Boki. Chur me an en doi tor ru injelach en ure grieven en ure sa class akam. I guess chunik me en rutte uit me machas. Marsin voling, you know, hula dunya and curse the show. I can skull how me brimi in gan skur. I guess like Anachinela han and teacher and how me brimi in or ha ho female. I guess she caught him early a hound. I guess yeah, see a chanoper a hanley. So she go say I mean doch is good female. Bor an tein go deara éileann ar son sin tapaléitse. Agus Diana buig de hain Johnach íse gainn mar a hadó go tain. Gutjena, yeah, basically is Mr. Diane Bruce, I guess, she teacher art scholar honum on the Academy Real in her niche. I guess Shaw for the Hoshich Mihin, if Mushlia Yunsach Gaelic no de Vami Trigic, ha ma vi dash. Ha mi gomor adult lish na
na ruta na hwg Ellen yn sin, agus ho un siniochs fémal sa ha stúhan na chùrsa iddo bhí agus ma the hwg Ellen a húf dúla yn cúteach ha mi dul le húf úne agus bí car Jeffríte ag íre na hardscola agus ag íre na búnscola cúne vistu trang sé term uafas a chin trang a ha seo gunne go Gearran i gennu scola a ddíisiil ar sin na ddíochainn agus ma the húrst Ellen féimi sinne mar luchtcheckis úne a lorach ar sin choramin lesach I professionte agus se sar chorama ha seo go bhfuil is that ha mis a bhí lorach choramin lesach I trofi in na Gaelic agus chanile furuste chanile idir bhí furuste gosa a cha hulacáil in is craint scóla go as a nún ládach ha sin idir bhí ar le fémal. Ruta haid a bhí cóirse grúm sa cúteach I the chùrsa go rici seo go bhfuil choramhan idir bhí acham sa brín rí teaching a differ atchachan agus scaun de choramhan a dheosin sin a dhéanamh thosaigh mis checkas becan rá seo bliana céthar niste so channelism ma ha leis go lacham ar a ha mi go checkas tuigh channelism ma ha sin acham ach ba mi fadaching gurú mi nist ddíisiil ar sin cúdrise cháraigh ha mis forstnach go bhfuil mi an na roinn Gaelic a ha láitir agus stéchte sa déir in nurit de go per dhéanamh ar sin na Gaelic roie agus leis gurú mi cho gan a groch go checkas kwa mi giri agus go fólam trefí na Gaelic fa mi ar sin inolalas agus an tuigse acamsa iad an tuigh in jaarstachig agus ha húf kimmer húf mar a chai go ha idir bhí haide bhí dúla nach úne lorach mar a hwg Ellen agus sé úne na dúla na smó hacams a chaning úda ha mi lévig can like article no roundsach a ga dhéanamh ar fólam boki an na Canada no nátegan ha nuair sin is minnig ma féimi mis táiseach agus súr ar a thulacáil a hamiris lesan in gan a bhin féimi mi táiseach agus súr ha seo cear féimi mi seo chud cearst agus ha ddíoch móchail an nuair sin ar get go bhfuil ha sin ar a nuair de ggurtas a dhéanamh an na fólam trefí na Gaelics ha cúteach gun cóiríoch sin in airtas sin a chu a laibh ile nuair a lévistú na ruútin tron chùrsa ha nuair sin feiting far a bhfuil sin iad an slí agus go bhfuil tar opair rá teaching agus rá na luchclachí a ha a leib an na fólam trefí na Gaelic so sin rút eile a chanings bhóling dó ging is bí a ha dul sasa sa chúis ha deanna opair fíor bheith agus bíach nach bí sé rochruúa ar a pein at a ha se dul tro na chùrsa snú na hiú na ruútin ik bhfuil a dhéimi sih be an operaíana bhéir go har gosa get go danig me sé car úr freise tíad amach as a chéim ach a micintól agus ba mi smunechu go bhín Jenny Macayor I the chùrsa le grammar a ha hast is het noch geruut en sais me ik charosim grammar sin a bheit skrif no ba choraket ma chorakum se ramar seo so fiachnach bí se brochru ar a peins guns munig sif chanjal mi Macayor son a chùrsa is mar a hogrodi ha freiker sé a hole dinge sin ha ma min na choirsnach seo agus an súpelteach go ha idir bhí idir hortgéin a mahannas idir bhí hortgéin hat go ma tuigseach I de chùrsa seo go ré teaching a hunning go bhfuil ar núne is it go ma trang ach siach fiachingir sit mo bhólig agus mar a thug annic ag an táiseach gom fúd sin beachcha géad in gaf mi becan
can fós be can títe meach dé hadul naar bethe. Ach, a mi gaudish gyda sin ulig, ha mi fel mi crocig fi hyd hwla calfa Ellen Cantus, yep. Ach, rhys ma ha ceistion ac ha mi Johnny mi yichol ma ha ceistion dynnu go no gynnu min na chwrsa. Thank fawr Diane, fawr yn thank Gearran. Thank fawr gan Gis acw fi cho Johnach brin mynd yn MEd yn och smarin sef thank fawr. Mae'r fa Diane y grasin ha sy'n gymwyd y coiad i'r ansych a ha sy'n ymach a si hi yn eile ha sy'n y coiad i'r ffilm bwci an yn America tour an y neiring a sy chwmeri ach ha sy'n gymwyd y coiad i'r yn sych gan y Canada agos ffilm bwci an y Ffrangish ha dwafus i'r sy'n ymach as yn dwychwch sy'n agos hitchacking i'r tor hwcal a as yr ansych sy'n. Mae'r sy'n ha gymain sy'n o'ch ydi coiad i'r system stoch ha rwydbig na sache i'r yrst na sy'n hun an y ffilm bwci an y nawape. Bysg, mae ha ceis jacw fi mitch ffata nhw'r cwmyn na byg syf Johnach yn cwrysdiach gan chat agos fiach sy'n di frickerst o horstgeif no mae ha siw coiad i'r jesand bio i'r YouTube fwyd siw ceist y ffwstig y sy'n no mae ha siw son fys y chwrwgyn fwyd sy'n ianw tron yn warach lun fi mitch tyg agos Johnach stúrach a hortgeif no ceistion sybi a ha acw rikerst. Nisht ha ceist i'r tînstau fo Christine Mòr an thank Gearran son ceistio chwdorin. Christine na gradrin fi'n cwrs yrtys tro Solmôr an yn David agos yn Neidiog ach chan i mecinjoch stoch o gybi Gaelic an sy chwrs y bic yn rhyw gyrif ma ha hwldrwyd an yn Gaelic. Nes yrwydygyd sy'n gianw, Christine, ffyrdd sy'n corach chwrdoi, farbyg corum an gyn cynnwchych leine brin i hele, agos ffyrdd sy'n biachchych filwch jesal son yn MEd gianw yn blianau, agos ma sy'n farach i'n nachilw bwlach jesal gyda dw blianau ilach wrth siachad gwybod i'r Gaelic agos nôr sy'n irtys chwrstau son yn aflynau. Mae'r sy'n folyn hwcht fys y chwrwcam no fys y chwrwcyn tron yn warach lun agos cwrysyn corach i'r doi holdrwyd. Ach a sy'n leib mac y filwyr nes gylyn ac y delisfachych agos gylwgamas i'r MEd gianw o'r sy'n gyffim gan gachan yn agad sy'n hyn mwr an taingos o'n sy'n agos nes sy'n mi gyda sy'n ne ceistion nhw'n ha i'r tînstau agos mae'r sy'n stoc ffag sy'n i gysinau yn noch meryl ceist sy'n eile i'ch dynia Mòr an taing Gearran son y fi geistioch agos cwrdd ffiswcyn ma ha ceistion acw mynd yn MEd agos ha mi yn dochs gyffaich sy'n as yn amli techsyf. Mòr an taing Gearran charstion.